Pozdrav svima, ja sam Samir Bajramović i dobrodošli u drugi dio 9. epizode. Danas radim prvu veliku njegu moje Ugel Kultur gredice. U prethodnom videu vidjeli ste mali rasade paprika, roga i babure pod slamu sa kadificama i nevenom. A pogledajte i danas, biljke su stasale, ojačale i spremne su. Sada radim skidanje ovih donjih zaperaka na paprikama do prve čvrste račve. Moram znači osloboditi donji dio stabljike da zrak struji i da sva prihrana ide gore u krupne plodove, a ne u divlji zeleniš. Tu je ovaj zaperak. Također se skidaju svi donji listovi koji dodiruju vlažnu slamu. I može doći uslijed kiše ili prilikom zaljevanja do pojave plemenjače. Znači zaperak,
Znači, potkidao sam sve donje listove i zapirke. I tu izgleda otprilike ovako. Svi ovi donji listovi, znači, treba i poskidat, koji dodiraju vlažnu slamu ili golu zemlju, jer može doći do pojavi plemenjači prilikom zaljevanja i nakon sunčanog dana do jake kiše. Tad plemenjača prvo napada donji list i gljivice plemenjači penju se uz ovo stablo. Kada uradim na svim ovim paprikama skidanje zaperaka i donjih listova, slijedi prihrana paprike. Zapamtite zlatno pravilo, đubrivo nikad ne ide na suhu zemlju. Zato prvo radim obilno natapanje cijele gredice ostajalom vodom iz kanti. Tek kada je zemlja dobro upila vodu, uzimam jaku dvomjesečnu fermentiranu koprivu u razmjeni 1:10 sa vodom i zalijevam direktno uz korijen. Sada ću dobro natopiti vodom ovu gredicu. Poslije zalijevanja vodom i natapanjem gredice slijedi prihrana od koprive.
Je li ono zemljotres? Aj. Ja mislio nešto se srušilo. Pratite kanal Eko Bašta Samir Bajramović. Idemo dalje korak po korak.